dos kanamnya mah huwe na siyang si Matua ni Boru. Si Matua ni Boru. Oh. Jam 3 udah. Udah? Demikian adat sahur matua Opong Rapendo Saragi, tutup usia 82 tahun di Panambian Simalungun. Dari Panambian Simalungun, Tagor Stoang melaporkan. Boydo. Oke, nai Jakarta, nai Batam, nai Jabe na siya Marianan.